Mphandlana ukashona kuyo ibhidemo uthi kumlimate kakhulu kushiya emhlabeni kwaThulani Maseko lo bekade angummeli wemalungelo ebantfu. Uthi kushiya emhlabeni kwaThulani Maseko kutfuse wonke umuntu. Uthi koja losati ukuthi kwentekeni ngilongetule emafini. Uthi ngakulonye ihlangothi Thulani Maseko kuningi lebekade akufisa ukuthi kwenteke koja ke uyethemba ukuthi tifiso takhe titawendeka naloko asangekho emhlabeni. Ukushitelo kwemva kuba acede ukungcwatshwa Thulani Maseko laphena ekhakubo kaluhleko. Ngishayeke kabi uyabona ngishayeke ecabangweni manje nje angikhoni kahle lokukhuluma sesilibekile lelichawe kodwa lesilonza sisele ngicabanga ukuthi siyawuphotiswa ukuthi letimfiso talo lelichawe lami naleti njongo talo sikhona ukutifeza naloku selihambile ngakho ke umuntu nje angathanda ithuba lokubonga bonke labathi abethe kulomngcwabona ukuthi usibambisa ukuthi ingcwabile wamaseko angakathi ingcwabi yena yedwa kuthiwa umuntu ubonakala emngcwabeni wakhe ngemisebenzi yakhe. Sicabanga ukuthi le misebenzi yamaseko itamlandzela kuze kube sekuphelele lokho lebekathi akumele. Kanti Thulani Maseko wadutshulwa abantu ekhakubo emakabukela yona ibhola nebantfu bakhe abantu labangatiwa lapho khona bamdubula babese bayabaleka. Ngizabe ngithetshele eMswati ngijustice wakadlamini ngaluhleko.